I'm 15 ngizakhuluma ngokubaluleka kwenkosi yami. Bese ngiyanamukela abafika emzini wami. Angidokomaza. Thokoza sana. Awuthi ngikhulume nkosi yami. Ningathuki abaqala ukungibona nkosi yami. Ngikhona ngizofuna ukukhuluma ngesimo esithile, isimo sokuthi abantu mabayeke ukuhalela iziphiwo zabantu. So ukukhuluma kwami lana ngizogqugquzela kahle ukuthi uma ungumuntu kamoya unesiphiwo osiphiwe kumele bese usisebenzisa ngendlela elungile. Ngizama ukuthini na? Ngizama ukuthi uma ngabe uphiwe isiphiwo sokuthi wena uphilise ngokomthandazo, kuhle ukuthi ugxile lapho esimeni sokuthandaza, ngoba kulapho vele amandla wakho uphiwe khona nkosi yami. Ngoba kugcina sekwenzekani uthola umuntu ukuthi akasasa appreciate isiphiwo sakhe akasiphiwe abakibo nomdali, sekegcina sekesebenzisa ezinye izinto zokuthi ongeze amandla. Nayibona into enjalo, ene logo ukhomba ukuthi wena idlozi lakho awulithembi futhi namandla elikuphe wona uyawangabaza. So ngifuna ukuthi uma ungumuntu, uma ngabe uphiwe ukuthi wena ngokukhuleka ngokuthandaza uyakwazi ukuthi unqobe izimo ezithile, ukwazi ukusiza abantu, kusebenzise lokho. Uma ngabe uphiwe ukuthi wena uyosebenza ngezimpande noma ngeziwasho ezithile, kusebenzise lokho nkosi yami. Ngoba isimo esibhekana naso ukuthi kukhona abantu abangafuni uku-appreciate ukuthi ezinye izinto abakwazi ukuzenza esimeni sikamoya. Umuntu athi uyi-jack of all trade. Angifuni ukuphikisa oshoyo. Ngokwazi kwami ngazi ukuthi sabelwe ngokungafani, and sineyiphiwe engafani. So wonke umuntu kukhona la iphiwe khona ukuthi aspecialize khona. Kukhona abantu abaphiwe ukuthi basebenze ngesimo samanzi, ukuhlambulula abantu emanzini. Khona abantu abasebenza ngesimo sokuthi bakusentabeni bakhulekele. Ziningi indlela zokusebenza ngoba siphiwe ngokungafani. Uma ungaqala wena as an individual mntakamoya, uqala uaccept isiphiwo osiphiwe eswenkamoya, uaccept bese uyasithanda, bese udlulenzela kahle ngokweqiniso. Ungafuni into eyisheshayo kodwa ulenzele ngokweqiniso, nalo lizokuphendula, lizokunika zonke imfanelo zakho ngesikhathi salo. Ngoba enye into yenza ukuthi singa-appreciate noma singa-appreciate iy'phiwo zethu ukuthi sisuke sibheke lo seduze kwethu nkosi yami, noma umngane noma umuntu omunye buhamba naye esimeni sikamoya, bese ubona ukuthi into zakhe ziyaqhuma, bese ube ngathi uyahalela lokho, usuke ungazi ukuthi wena izimo ezenza ukuthi indlela yakho ihambe kancane yeziphi. So appreciate isiphiwo sakho usiphiwe abakini nomdali, bese ukwenza usebenza ngokweqiniso, uyasebenzisa. Kubalulekile ukuthi sisebenzise isiphiwo esiyiphiwe, siphilise isiphiwo sakho, ngoba kuyisiphiwo vele, yinto ozale nayo, yinto yoshona nayo nkosi yami. Akekho umuntu ozokuthathela yona, akekho nje ozokuphuca ngoba kuyisakho. Kubhaliwe emazulwini
nasemathungeni ukuthi nguwe onikwe lesiphiwo, nguwe onikwe leligunya lokuthi uma ukhulekela abantu baphile, nguwe onikwe leligunya ukuthi uma ufaka abantu emanzini izinto zabo ziqaqeke, nguwe onikwe igunya lokuthi uma ukhuluma nabantu bese abantu kukhona ukuthi danke enkosini kuwe esimeni sempilo yabo bese izinto ziyalunga. So ngicela ekutheni abantu mabayeke ukuhalela iziphiwo zabantu. Wena osaqala indlela kamoya sayiqala nathi sibancane kwendlela, xila iziphiweni sakho Nkosi yami, ungazi omunye ethi yena unesiphiwo sikanje bese nawe uthi unaso, ngesimo sokuthi ubona kuthiwa it's fashionable to have that type of spirit ngelimi lesilungu. Ngiyacela Nkosi yami, ngikusho lokho ngoba sengibonile intsha kakhulu I-appreciate into eyiphiwe. Kukhona iy'pirithi noma imimoya ebekwa phezulu, so wonke umuntu ufuna ukuzi-associate with those spirits that are deemed powerful, which is not wrong because everyone likes power. Kodwa lokho kusho ukuthi wena uzongali appreciate idlozi lakho noma isiphiwo sakho. Masithi awusiphiwanga leso spirit abantu abathi yiso esikhulu noma yiso is-powerful, uzokwenzani? Uzogcina nawe so ufuna into noma amaphupho noma izinto ezithile noma amabhaya athile azoku-associate nalento le, uthi wakuphupha into esokuthi yebo vele kunjalo nami kusho ukuthi nginaso le spirit, which is wrong. Wena njengomuntu kamoya kukhona la uphiwe khona, kungangaveli kwamanje ukuthi uphiwe kuphi, kodwa ukuhamba kuzoba khona izimpawu ezizokukhonektisa kakhulu. Mangenze nje isibonelo, uma ngabe uphiwe esimeni sokuthandaza, kuyenzeka esikhathini esiningi futhi uzuyiphupha uthandaza, uba nalesimo sokuthi ukholele kakhulu ukuthi into uma uke wathandaza izinto ziyalunga. Yebo, uba umuntu vele into eziningi zakho ufuna ukuhambisa umthandazo phambili. Ngenza nje isibonelo Nkosi yami. So lokho kungaba yinkomba, angisho ukuthi uvela uthi hayi kusekunjalo, kodwa ngisho kungaba ama-signs ukuthi vele wena umuntu unokuthandaza Nkosi yami. So lokho ebengikusho nje akukho kuningi, ukuthi ngicela abantu abaqala indlela kamoya, nami ngimncane endleleni kamoya, ngingazi lutho Nkosi yami, ngisayihambela indlela kamoya. Ngifunda kakhulu kubantu abaningi ngomkhulu indaba ezithi abaningi nje abantu engifunda kubo Nkosi yami. Kodwa isimo ebengifuna nje ukudlulisa ukuthi thanda isiphiwo sakho, sisebenzise ngokwendlela esokusebenzela, senze sikuphilise isiphiwo sakho. Ungafuni ukufana nomunye umuntu ngoba ungambona enze ezinye izinto bese uthi u-powerful noma unamandla, kodwa usungazi ukuthi wenza ngani. Uyayibona into njalo. So wena xela isiphiweni osiphiwe ngabakini, bayazi kukhona la bazi khona ukuthi lesiphiwo abakuphethe sona sizophilisa isizwe, ngoba eqinisweni umuntu onesiphiwo wonke uphiwe amandla ukuthi aphilise isizwe Nkosi yami. So ngiyacela, kuyisicelo nje esihle ukuthi make singajahi izinto, make singanyazi noma sizolution sharp, mara singanyazi noma singa-undermine iy'phiwo zethu, ngoba wena ungakwazi ukuprofit uprofit ubiza amagama abantu bese sowufile ungathi lesiphiwo siphiwe it's less of importance. Ungakwenzi lokho. Nesakho isiphiwo sinesizathu, sinesizathu ukuthi why uphiwe leso siphiwo lo, kumele uphilise abantu ngesiphiwo esinjalo. So ngithemba ukuthi kubo bonke abangenile Nkosi yami nizoba nosuku oluhle, nizoba nosuku oluhle, ingathi inkosi ingani busisa inandisele.
amathonga nembathe nisebenzele idlozi ngokuqiniso zonke ifiso zenu eniyifunayo bese ziyafezeka. Amen.